mimi naona hii town ya Sori inaendelea kukua, si namna hiyo? Na nimeambiwa na huyu Tom Odege ya kwamba hapa hakuna soko, si ndio? Si ndio? Sikizeni, sasa tumekubaliana na hawa viongozi wenu ya kwamba mimi nitatoa pesa shilingi milioni 200 kujenga soko ya Sori. Sori. Munanielewa? Munanielewa? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? I want to tell the so-called good for nothing opposition. Unajua tuko na upinzani Kenya sasa anaitwa good for nothing. The good for nothing opposition. We want to tell you, you have no track record. You have no plan for Kenya. You have no agenda. You have no vision. You have no program for any country. You have no plan. You have no vision. Eweche magomo moko wayudo kanyo ni jotelo mago makaluo owuok oko kendo gipuoyo malich miwuoro kaka jatend piny Kenya osebedo ka chwalo negi dongruoge mago mathoth mago mabende ok gisebedo ka gineno e piny owacho mano mabende osekalo. Giwacho kata ne gisingo ni gibiro bedo ka gichung' motegno e bath jatend piny Kenya mar sire e dwaro moramora. Mimi miezi miwili iliyopita nilikuja hapa Nyagorjope. Hapa Nyagorjope nilikuja 2 months ago kwa ajili ya mambo ya stima. Mimi najua hao wangwana wengi wao bado wako gizani. Kweli au sio kweli? Kweli au sio kweli? Na mimi naendelea kufanya kazi kwa karibu sana na rafiki yangu mbunge Mheshimiwa Tom Odege na gavana wenu Ochila yako ili tulete stima ifikie kila boma. Hiyo ndio uamuzi ya Mheshimiwa Rais William. Sisi hatuwezi fuata watu wa ukabila, hatuwezi kufuata wale wanatuchocheza. Sisi hatutaki watu wa porojo. Mtu akiamuka fikira zake zote anafikiria tu Mount Kenya, Mlima, asubuhi Mlima, mchana Mlima, usiku Mlima. Akili yake imekwama kwa Mlima. Sisi kama watu wa hapa tunataka kiongozi ambaye anajali maslahi ya Wakenya wote. Kiongozi mwingine amekwama sehemu yake. Hata wakati alikuwa makamu wa rais alikwamia sehemu yake. Sisi tumeamua, Mheshimiwa Rais, tutakufuata mpaka 2032. Utakuwa rais wa Kenya mpaka 2032. Na ikifika 2032 hata sisi tumekomaa na tutaenda Kenya yote na tutafute kura hata sisi tuongoze nchi. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi ukishasema ni amri. Nitakusaidia kutafuta pesa ile umesema yote lazima tutekeleze. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne otimo limbe gwenge go mago mag Trans Nzoia kama bende ne omolo kanyo mar mondo mi ocho wang'e e moko kuom dongruoge mago ma bende piny owacho mamalo osebedo ka chwalo ne oganda makono. Ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar chiwo puoch gi pak ne piny owacho mamalo kama bende ne owacho ni piny owacho mamalo biro bedo ka chuogo tije mopogore ne ojende mar mondo mi kik ti kodgi e yono ma ok owinjore gi jotelo. Tunajengea mama mboga masoko ya kisasa ndio wawache kufanya biashara yao wakipigwa na jua, wakipigwa na vumbi, wakikuwa kwa matope. Tunajenga modern markets katika hii Trans Nzoia. Tuko na markets zile tunajenga hapa Kitale, kule Kiminini tuko na Kiminini modern market 181 million shillings. Ingine pale kunaitwa Bikeke tunajenga soko. Ingine pale wapi? Kolongei kwanza. Pale Kachibora, Cherangani. Hapa Kesogon tutaweka soko. Hata hii maili 7
lazima tuweke soko, kwa sababu tuko na pesa ya kutosha ya kujenga masoko ya mama mboga kila sehemu ya Kenya. We are going to create jobs for the young people of Kenya. They will not be available to be goons, to be hecklers, to be bloggers, or to be voting machine to elect you when the time for election come. Jatend migao mochung'ne migao no mano mar aluora e pacho kae Laktar Deborah Baraza owacho kata ogolo siem mager pino ne oganda go mago mabende chal ka gima ogedo e machiegni koda oche ma pacho kae mabende owacho ni osebedo ka dino kaka ochego nyalo mola kendo gino machuo kelo midhiero ne oganda e pacho kae kokalo kuom pioula mano ma osebedo ka kelo midhiero mapeka ne oganda. Ne owacho ni oganda maket koda mago ibiro kaune gi ondamo mager pino kadipone obio yodgi. Bende ne osingo mar ne obiro tiyo matek mano mar neno ni oyue aoche maket koda mago mar neno ni pioula nyalo mola kendo nyalo duoko chien midhiero mar pioula ma osebedo ka kelo wich bare pacho kae. WMO Regional Office, Lopsile Sifosana, heads of government institutions, parastatals, farmers, NGOs, and other agencies. The carpet that you are seeing, the red carpet, is made from cassava. We need to... Our teachers, our students, wageni wale